Mfoka Ndabandaba siyakubingelela emsakazweni uKhozi FM. Kodwa mntana Sasha phela kuyikutshukutshu bopho umthwalo uhambe khathide kude kwanongoma yakhe indaba okhonza imbuku eThekwini muhle wena khathide ngoba uyancwadi imbuku alincwadi latshwa kuzisintombi zasophongolo zamqomo zamiyeka ngoba zazimbona uphuma kwandlana ezaseThekwini zabamba ngezandla zombili zathi hawu kanti kuliqinisa impela ukuthi amathanga ahlanzela amangana amabhodo zawushaya umshungu zawukhomba kwanongoma kwamandlakazi entabeni izulu kwakhanya endlini kaManximalo. Ngiyathokoza kakhulu nina benkosi ngiyakhuleka esilweni samabandla indlula mithi yamakhosi yenonga ngokujula kolwandle yenonga ngeintaba zakhe zonke indlula mithi ehla kwezindi ihlahla ngikhuleke enkosini yakithi kwamandlakazi ngikhuleke enkosini inhlathi kaMathandela oyamsongo wensimba ibeke ekhanda khona amagwalezo ombalekela ngiyakhuleka Ndaba Ezitha ngiyakhuleka lapha eBhanga noma nabantwana bonke basemvulamlomo ngikhuleke enkosini yakithi eMathini ngibingelele ngenkulu inhlonipho nenjabulo kunina abasakazi nabaphathi bomsakazo nonke. Limpopo province ikulalele mfowethu koDzanini koPhutha Dichaba kuphi balelele njengamanje bathi bafisa ukuzoza ukuthi yini le oyenza kwanongoma NND yabo bafisa ukwazi ukuthi nami nawe Dali lapha kwanongoma wahlanza idolobha ulihlanzelani idolobha uthi obani okufuneka bahambe obani ofuna basuka obani ofuna basondela. Shenge nomfowethu nomphakathi wonke wakithi ulalele ngiyabingelela futhi ngenkulu injabulo nentobeko kubantu bakithi kwanongoma abangiseka ngendlela eyisimanga ngiyabathanda bayangithanda bayangikhombisa uthando. Mroza usifisa nokufundisa izingane nje ukuthi ingane ufuneka iyazi ukuthi lo 2 rand ufuna njalo maye esikoleni fanele ikhandele yona wona. Manje ke ngoba sithi nje silungise amadolobha sifuna kubuyele lokho okulula akade kwenzeke emakhaya umama efundisa izingane ngokudayisa ubhatata kungabi eNSFAS uyafika izingane beyifunda ngemali kaMama ohlele etafuleni odayisa ama-apple odayisa amagwava makuyisikhathi samagwava namhlanje uthola indoda kuthiwa isuka le kude kabi eqamazwa u7 izodayisa nje amakinati izodayisa iTick Sweet into edayiswa ingane esikole iTick Sweet namakinati izinto ezidayiswa izingane zesikole zifunda ukunakekela umnotho zifunda ukuphatha imali ingaphiwe ingane imali ayiphiwe ingane imali ingane iyafundiswa ukuthi imali ikhandwa kanjani. So ke isisilwa leyo nto leyo ukuthi ake kubuyele nje kube umuntu uzodayisa inwele lezi nifake emakhanda eShenge kufanele kube umuntu oyintombazana walapha eSouth Africa noma ke sekungaba umuntu wesilisa kodwa ke akube umuntu wala eSouth Africa ngoba ulala namalini umuntu odayisa inwele umuntu osuke eKhongo kude kangaka uma edayisa inwele ulala namalini uma ngabe kufanele ekhaya lo muntu usebenzisa malini. So akulona iqiniso ukuthi laba abantu basuke bedayisa lamakinati akusile iqiniso ukuthi basuke belungisa lamafoni abawalungisa lapha emgwaqweni ofice beke khona i-green zamafoni ezifileyo. Uthini nje kuwe mhlonishwa mangabe ususebenze waba negalelo elingaka ikakhulukazi mawusuzwa ke osomabhizinisi ke manje bese endaweni yakwaNongoma bethi yazini usebenzile mhlonishwa futhi ke yini osuyibone ushintsho kubona ngomsebenzi wegalelo lakho lokuthi akusuka abathize kusala abantu basekhaya. Abantu bayathoza kakhulu futhi kusikhumbuza ukuthi singamadoda. Into engifisa abantu beyazi ukuthi singamadoda, singamaphoyisa, singamasosha, singababheki balelizwe, singabavikeli bomama nezingane zethu, singabavikeli beingane ezingenabo baba, singabavikeli bemvelo nayo yonke into. Yithi sazi ukuthi amakhosi ahlonishwa kanjani. Manje ke yithi kufanele sisukume singalindi singasho ukuthi amakhosi awasho. Ngoba amakhosi ngeke akwazi ukuthi hambani niyokwenza ukuthi singamadoda inkosi makuthiwa iyabusa isuka iphethe amadoda akwazi ukubona intiza lapho ukuthi lento iyingozi ebese lawo madoda eyivimba amadoda ayona abonayo ukuthi nakho kuzobonakala endaweni asukume ahamba yobika enkosini esewenzile umsebenzi. Asingalinda amakhosi abantu abasondele sibuyele nezintweni zethu nje besondela abantu ezintweni zethu sibumbane njengoba ade ngizwe nje bekhala abanye bethi manje amashangane akhona wekolimpopo obadubala Shenge asisho lawo mashangane thina amashangane akhona eMozambique amashangane akulelizwe ayikho into ayonayo amashangane akolimpopo ngabafowethu siyazana nabo sisebenza nabo sina yonke kodwa bakhona laba basuka koMozambique abafika ngendlela engekho emthethweni labo bantu esiqondisa kuba isiZulu ke asihlukanisi sicela ukuxolisa kulabo abalapha koDzanini nalapha kolimpopo ukuthi bezizwe ngathi nabo mhlambe sebeyahlaseleka cha asiqondile bona kodwa ke isiZulu asehlukanisi nanokuthi futhi abantu ake beke ukutetema nje belokhu benaka izinto ezincane mkhulu kabi lo msebenzi esiwenza ukuthi umuntu angayogcina ichashaza elincane entweni eziyikhulu. Ngibheka la uma sibuka ngapha kuGombo nibonakale nifika qathatha sabona iMarch and March
sabona kusuka abantu kuma province ahlukahlukene kuyifundazwe ezihlukahlukene bonke bethi ake sihambe siye ekhaya bonke abantu bebethi siye ekhaya sihambe siye ekhaya siyothi sesifikile sizobamba impi sizosho ukuthi noma saganela kwenye indawo noma saphuma kwathiwa asambe siyokwakha kwenye indawo kodwa kusekhaya la kungasho ukuthi kusekhaya ngoba ulimi liyafana kepha kusekhaya ngenkaba manje sinibone senikhona lapha yini into enificile kuGombo ngoba sibone kuma iSouth Africa mayelana nalolu daba inkomba enkulu nje uNkulunkulu akhombise ngayo ukuthi abantu base South Africa sebeyadinga ukuhlangana wonke lama province awu9 ayadinga ukuhlangana lekelele bona laba baholi abaphethe izwe ngoba lokho esikwenzayo ukulekelela bona abaholi so ke uma ngabe ukuthi abantu bakwazi ukuhlangana kanjeyana behlanganele ukuthi hawu ngoba phela igama elithi inkosi lapha kwaZulu igama elikhulu kabi manje masizwa kuthiwa kunenkosi okungeyona yakulelizwe ebekwa endaweni namakhosi akithi amakhosi amaXhosa amakhosi amampondo inkumkani zangaleyana noma singazi kahle ukwehlukahlukana kwabo kodwa sizwe thina nje igama elithi inkosi kubekwa inkosi phezulu kwamanye amakhosi sashawa uvalo ke singamadoda nathi ukuthi cha uyabona phela njengoba laba abantu base Nigeria beneyidleke eziningi kangaka lapha ezweni kusho ukuthi mabesuke eSlondon bazoza kwaZulu akungcono sisuke la manje siyobakhombisa ukuthi lokho enikwenza emakhosini noma ngabe yempondo inkosi noma ngabe yomXhosa ayakithi leyo nkosi igama malithi inkosi nje ngiyakithi abafowethu nodadewethu base Eastern Cape basukuma basikhombisa ukuthi banalo uthando lokwelekelelwa bakhombisa ukuthi bayafuna kuhlanganwe akungaphindi kushintshe lokho kuhlangana okuhlangenwe akungaphindi kubandlululwane akubanjwane nje impela ke kusuka manje ke phambili ukuze nabaholi laba baganga ngabantu bengaqhubeki nokuganga ngathi mhlambe sesiphetha nje vikulo lolu daba mhlambe kusukela manje ngeke kuzokwenzakalani ke kuyaphambili kusukela manje kuyaphambili siyaqhubeka nje istop esilandelayo igoli uma kusuka egoli kufanele kuye eMaritzburg uma ngabe kusuka ke lapho kuyoqhutsheka kuye phambili but solawulwa yibo omama uMangobese ezuma okuyibona baye behlele izinto ukuthi kuhambeka kanjani imithetho ilandelwa kanjani thina sifika nje mangabe sekufanele kusukunywe kuthathwe itshe lisuswe emgaqweni kuze kuzodlula imoto ngithuso ukuthi ngibone sengathi nina kusho ukuthi kukhonjwa umbuso ngejozi ingozi enkulu kakhulu sibonile nje ukuthi kuze emakhosini inkosi yase Eastern Cape inkosi yakwaZulu inkosi uma kuhlaselwa inkosi amadoda engasukumi kusho ukuthi asisiwa amadoda Bengithi uzokubuza indaba yetshe emhlonisho ukuthi livele ladlula ihawula lase lidina nesikileni kodwa kusenani inkunzi egweba ibonakala ngokuchayeka indlebe into engathi ishuli sizoqhubeka kungelibo siyathokoza kakhulu alright siyathokoza